Saulo Rwampororo headmaster wa Ntare School rumwa amashomero gamanu mwihanga nagamba ngo nkishomero no bateganisibwa kasasiro erukurundanwa kurugomo beje burizoba Rwampororo nagamba ngo hatabara umuntu bagezaho okureba ngo barwanise omwijurirano gwa kasasireji. In a school setting there is always garbage because of the numbers and the feeding methods, like the canteens here, like these people who visit and bring bread what in Buvera. So those Buveras are in the school. Ahabwembereji bamwe habejo mwishomereri abaryo mu kibina cha Rotarakti batungwize huru yo kurwanisa omwijurirano gwa kasasireji obwe barkwiyambwaho aba Homes Development Group ababombekire byina ebyo kunaga mu kasasiro okukira munonge y'obucipano Buvera. It's a big school, but it's hard to control the cleanliness in the school. Yes, we have workers and employees, but the boys feel that laziness to clean the school. Sana Ntare School nguruka vera kona na buruka chupa kona nabazaguma bakateko mu West Bankers zito introducing today. Abana bwanyuma babyire miti ngakamanyiso ko kurinde byo bahangwa. Omugandi abebembezi ba district ya Buhweju bigwire hamize marunji agatapsi agubakorira abatura baciyanja erukushango mugombora ya Cyahenda na nirwaro ryengaje hele center ya Kashatu omugombora yengajo babajune byagana atakwenda kuragurira abantu banje watakanya ngori inchange wale mu rwiro no maragurira watakuchubaso garike kasese ekirimumu ebyoma ebyokukozesa okuragurira abantu harimu ebitanda ebyomuwodi harimu ebitanda byokuzarira heri abakyara twatunga obureberezi kama yatuyamba yatereze embadi yaterekere ebitande abakazi benda kwika kuzara nabwo cyo nsima government munonga nsima government ya President Museveni kushanga burugombora bakagira ngo etungirwara irware rindi za kubinga emizumu omushango irware rindi za kubinga emandwa irware rindi za kubinga ababatwire no bazarisa abantu batine standard batine bukungu. Ahabwa TV West nde Elias Rutugusa na Juliet Charles Sima.